Ia whaatalo whātu fo ile ni tai au, nei o tātou ainga, pia ona whaatalo whātu tātou taitai, I si o tātou ainga lotu, toi whaatalo whātu e fo I ni tai au. Ia lea tua o mawhai ona tātou toi wheloai, ono le anga le leo lea tua, e ui an I le tele o tu la fono, ia ma whioa inga ua mafua ia le neiva I tau ia e whaafitai ai lea lofo lea li o lo tu maupea, lea nganga o le tangata whaatua I lea tua. So praise the Lord, we can see each other again this morning in our home here. So greet you in the wonderful name of our Lord and Saviour, Jesus Christ. Let us pray. Tātou tatalo o na tātou whanamulongo lea whatasima o le upo lea tua, I le nei tai au. Whaktai tele lo mātua tua, fo I atu levi inga I atu oe, awa o oe, e le lei, e mai le vavau, e o I le whaavavau lo mata ngofie. Le mawhai upo le tangata o na tau wina atu. Ai whaafitaita ma, mo mātua toe poto, o le ainga, o le whaatua tua. Le nei fo I awa noa mo mātua maua, mātua te whanamulongo I laua fionga, au e aho au mai a te I mātou, au e tala noa mai a te I mātou, e ala I lau upu I le nei tai au. Whamanuia oe, I le ainga o Peachwood Grove Bible Fellowship I le nei tai au, au mātou mafuta, ai aina beo lātou loto. Ai le ngata I lea, so se tasi lava o mawhai o na maua mai le nei, whaasala launga le ringe, ai aina o mātou loto, ia te oe, malofi na ngalo pa ia. Fo I le vinga ia te oe pe a whaluina, le ninga luenga. Ono Yesu, and all of God's saints say, Amen. Amen. Yeah, the ia le tua. Le taala le nei o le asu e mailo tusi whatasima o le Efeso. Efeso, lona mta upu e lima. Efeso, lona mta upu e lima. O le taala nei, o le whaahaua wina o le mata upu na a mataina e tātou le vaiaso na tuana I nei. A whai olo e mai tawina la tātou whaangasolonga o le tusi lea Efeso. I le vaiaso na te anei na amataina I se vaenga mua. I le mata upu o ta ua whaapea o le ola I le malamalama. Last week we started part 1 of a sermon titled Living in the Light or Living in Light. Leala na matalia I le tātou mata upu I le vaiaso na te anei. O lo tātou aina I le mta upu le lima. Mta upu le lima, ia o lo iei se whai upu au tū I le tātou lau papa. Au tātou wanga I atu I le ao awina o le tusi lea Efeso. O le tusi lea Efeso mai lona mta upu mua, e whaatatau I le vala awina e le atua o lana e kalesia. A tā ua le e kalesia o le tino o Keriso. A tā ua le e kalesia o le whaapotopotonga o tangata whaatuatua a o le ulua le kalesia o Yesu Keriso. I le rao awina po le whaamatalatalaina o le tusi lea Efeso. Ua tātou taunu o mai I le vaenga lea o le tusi atoa e whaatatau I le a mio o le tangata whaatuatua. Po le whaatinonga o le tangata ua taua pe avea ma tangata o le ekalesia. So we've been learning about the book of Ephesians, the letter or the epistle of Paul to the believers in the city of Ephesus. And as we've learned over the past few months, we've learned that this book highlights the eternal will of the Father for the church. We now understand that the church is the body of Christ. From chapter 1 to 3, we see that is the purpose or the eternal purpose of God for the church. But from chapter 4, we start to see what the church should look like in terms of their behavior. How does one who claims to be a believer, how must they behave? Nung tāku e whā, alona whaipu mua, o I tātou te wa aia I le a mio mua, o lo au mai e le apostolo Paulo. O le a mio po o le upu le whaangaina le apostolo Paulo, o le upu le tā ue te tono le fionga pa ia le atua, o le savali o le tangata.
So o le savali o lona winga o le ale a mio e tatau ona mio ai le tangata whaolaina. O le savali o le ala whaatino. O le ale awala e tatau ona ola ai le tangata kerisiano. So men me tau pula e wha, alona whaipu mua na tātou wa ai le savali o le tangata kerisiano e tusa ma le vala au ua vala au wina ai oe. Lua, i le whai upu e se furu ma le fitu, whamai o le savali e tatau o na savali ai le tangata kerisiano, whamai e aua le savali whaapei o le lalolani. Nai tā ua le whai upu e se furu ma le fitu, whamai aua tau te savavali whaapei o isi nu whaapaupau. Pe aua tātou te ola e pei o le lalolani, e ese le olanga o le tangata kerisiano, ese le soifua o le tangata o le lalolani. Tolu, nung taupu e 5 alona whaipu mua, tātou te wa ai le isi savali. Whamai le whaipu mua, whamai whaawao o tau i le atua, e whamai whaipu e lua, ma ia savavali i le alofa. O le savali no na tolu po le a mio no na tolu leolo au maia i le tusia Efeso. O le mua, savali ia tusa ma le vala au inai o tau. Lua, ia savali e ese mai le savali o le tangata o le lalolani. Tolu, ia savali ma le alofa. Ala vai aso na tuana ine, na amatai se savali ngā fau. Po se vaainga i le isi savali leolo au mai le tusia Efeso, i le whai upo e valu na tātou vaaia i loa lea, i le whaupunga whaapea, a wasa o tau pouliulia na mua a o le nei, ua o tau malamalama i le alii, i nā savavali ia, pei o e ua malamalama. Savali lona wha leolo au mai le tā upu po le tusia ato Efeso, o le savali i le malamalama. Ola i le malamalama. Amen. So we've been looking at the book of Ephesians from chapter 4. We see that the Christian walk is a worthy walk. You must walk worthy of the call. You must walk worthy of the fact that you are saved by grace. 2, in verse 17, that our walk as a Christian is different. It looks different. It feels different. We behave differently. We have to be different from that of which the world walks. 3, chapter 5, verse 1, it says that the Christian walk is a love walk. Walk in love. Why? Because God is love. We are imitators of God. Then we come to verse 8 of chapter 5, and we see that Paul introduces a fourth walk. The fourth walk that we see here is the walk in light. So we read in verse 8 last week, and it says there, for you were once darkness, but now you are light in the Lord. Walk as children of light. Amen? So, vasuna te anei, na amatai la le vaenga mua. Vaenga mua na tātou va'ava'ai se manatu wha'apea, maua whaipu e valu. O le tangata savali I le malamalama, o le tangata lea, e iei le esenga o le savalinga lea. O le ale esenga, o le esenga, whamai le whaipu e valu, a wā sa o tō pō uliuli ana mua. O le esenga o le malamalama, ma le pō uliuli. Leo tātou I loa e le winga tonu o le pō uliuli, leo lo au mai e paulo a. I le tai au le nei, whamai le mua pēteru, a lonam tā upu e lua, whai upu e iwa, whamai e ilia upu le fionga le atua, a o tōu. O le tupu langa ua filifilia. Whamai o tupu o si taulanga o le nuu pa ia, ma le nuu na whaatauina mai, ina ia o tau tau watu ona le lei. Whamai le ngata ilia, ai whamai na ia wala au ia te o tau, nai le pouliuli, e o atu I lona malamalama. O le savali I le malamalama, po le ola o le tangata kerisiano I le malamalama, e iai le esenga o le malamalama, Last week we saw that in the beginning part of our sermon around living in light or walking in light. The first part that we looked at is that there is a contrast. There is a contrast between darkness and light. When we look at verse 8, it says that you were once darkness. And we can all agree with that. All of us, before grace, before the cross, before Jesus, we can all say we were once darkness.
And it says there, you were once darkness. What does that mean? You contributed to darkness. You were not only in darkness, you contributed. But it says, but now, because God chose us before the beginning of time, because we are now part of the body of Christ, we are now looking at the behaviors of a Christian. We walk worthy, we walk differently, we walk in love. Now we know we walk in light. And there's a contrast. Why? Because we are children of light. Therefore, walk in light. Mahina luna luana tatou va ai fa ipueiva male se fulu. O ina tatou faitawina a o e manatuaina. E iei fua o le anganga. E iei le fua e fua mai. E le tangata e savali I le malamalama. Amen? Fua e tolu ina tatou matamatai. O le anga le lei o malava. Lua o le ani o tonu. Tolu o le faa maoni. A savali le tangata I le malamalama. E fua mai ai pe va ai a mionga I e tolu. Mua o le anga le lei. A ina o tatu wa o ina le anga le lei. O le anga le lei lea pe o se a mio ua faa sili I le tasi tangata. Lona winga o le anga le lei o malava e le vao oe ma le si tangata. Malamalama le lei le fionga pa ia le tua a. I le tangata kerisiano o le tangata e savali le malamalama o le tangata e anga le lei. Lua o le tangata foi e savali le malamalama e fua mai ai le ami o tonu. Le ala o tatu I loa, e le aisa tatu a miotonu. Au Yesu Keriso, la tatu a miotonu. Praise the Lord. Lona winga o I, o le tangata savali le malamalama, e fua mai ai le a miotonu, o le vao oe mai, ma le tua. Tolu, o le atat, o lo iai foi le fua o le faa maoni. Na iei fai pueiva, a wā o le fua o le anganga, o le anga le nei o malava, male a miotonu, male faa maoni. O le faa maoni lea, o le faa maoni o le loto. O le faa maoni la lea na tatua o ina vai aso na tuana I nei. O le faa maoni lea, o le faa maoni a le tangata lava ia. If a maoni alo loto I lea lii. We looked at 3 fruits of one who is walking in light. Number 1, in all goodness, excellence, excellence towards one another. 2, the second fruit that we looked at was the fruit of righteousness. Now we all know that we have no righteousness on our own. But because of Christ, we have been made righteous. Praise the Lord. And that's in regards to our relationship between us and God. The final fruit that we read about last week was the fruit of truth. What does truth mean? We learned last week that it's in regards to yourself. It's your integrity. How do you operate as one walking in light? How do you operate as a Christian? Because only you know you best. Praise God. Ona tata hoa mai lea whai po se fulu. Fa mai whai po se fulu vai asana te ane. Ia sue o tō pe se ase mea e fia I ai lea li. Lena tato whai wina le tato manatu vai asana tuana I nei. O leo langa o le tangata kerisiano e savali le malamalama. Fa mai e sue pe se ale mea e fia I ai lea li. Lala winga le upu sue ina ia hao a winga le tangata kerisiano. Ia tupu pea lona o langa whaatua. The fourth part that we looked at last week is that a Christian who is walking in the light not only has the fruits of the Spirit in regards to all goodness, righteousness, and truth or self-integrity, but it's a life that you see grow. Praise the Lord. A Christian who is walking in light is a Christian who is growing. Exactly like a baby, exactly like us, our human, our flesh, our physical side, we see ourselves grow every single day. Every single year we see a difference. There's growth. It's exactly the same as someone that claims to be a Christian. They must walk in light. There must be growth. So vainga nai lua na tatou matamata I vai asona te nei. O le e senga ma le winga tu mau. Tai ale nei, fia wha winga tatou mata upu I nei whai upu ia ini manatu se tolu. So le manatu lona tolu, e maua I le whai upu e se fulu ma le tasi. Se tanga I fulu whai upu e se fulu ma le tasi. Pa mai whai upu e se fulu, ia sue o tau pe se a se mea e fia I ai
lea lii. Whamai whai pasuma tasi, aua fo'i tau te a mio whaatasi, mga luwenga lea o ngā a le pō liuli. Whangata mai nā le tatou whaitau. Whamai upua Paulo o sa soa mai ai le manatu i le tai au le nei, aua fo'i tau te a mio whaatasi, mga luwenga lea o ngā a le pō liuli. Whamai o le soifuanga po le savali o tangata whaatuatua i le malamalama, e loa le esenga o le pō liuli ma le malamalama. Lua, e loa ai fua e tatau ona fua mai le soifuanga o le tangata whaatuatua e iai winga tū mau. A le mea luna tolu, whai upo isfulu ma le tasi o i tātou te wa ai o lo au mai ai se whaatonunga. O le whaatonunga, whamai le upua Paulo, aua fo'i tau te a mio whaatasi, mga luwenga le hao ngā ale po uli uli. We see in the first two parts of this two-part series that we're talking about here, in regards to walking in light, last week we saw that there is a contrast. Last week we read that there are characteristics, there are ways in which we know and see what a Christian who is walking in light must bear fruit. But the third part that I want to talk about today is found in verse 11. And this is where Paul gives us a command. We read in verse 11, and have no fellowship with the unfruitful works of darkness. This is a command. It is not a suggestion. It is not a word of opinion. It is a command. A tatou vava ai i le whai upo sifuma le tasi, whamai le upo le apostolo, aua. O le upo aua, e le o se manatu, e le o se fesili, o le whaatonunga, e iai le malo si anga, o lo au mai itua, o le manatu lea a le apostolo. Whamai le apostolo, aua fo'i, tau te a mio whaatasi, mga luwenga a le pōliuli. Lea o ngā a le pōliuli. E whaamau nia le manatu lea Paulo, a wā o lo whaapeo na tātou i loa i ana tustusinga o lo whaapeo na au mai ai i le neitai au, le loto ato le apostolo, ina ia i loa e le tangata whaatuatua, le awala po le a mio e tatau o na mio ai. A tātou va'ava ai i lana tusi a Tesalonia, lua le Tesalonia a lona mta upo e tolu, o i tātou te maua i le loto tangata leo Paulo, o lo au mai e le fina ngalo le atua, mo le tangata e savali i le malamalama. A whai o ta ua i tātou o le tangata whaatuatua, e tatau ona tātou alo ese, pe ave ese. O le whaatonunga i le whaipasuma tasi, whamai aua, tau te a mio, whaatasi, mga luenga lea o ngā a le pōliuli. Whamai whaipu e ono, ma le whaipu e fitu, le lua le Tesalonia a luna mtau koe tolu. Whamai Paulo, mātou te whai atu iate o tau, le au soe, i le suafa o lo tātou wa lii o Yesu Keriso, tau te bawae ese, i uso uma o ea mio whaapi o pio, male le tusa, male uputuku na lato maua ya te i mātou. O nisi nei le auso i Tesalonia sa whaapea ona ta ua o Kerisiano, ai sa whaapea ona lato lea mio, i lea mio na whaapea ona tu watu e le apostolo, e tatau ona hola ai le tangata whaatuatua. Whapewhea ona tatu iloa, whai mai, mātou te whai atu i ate o tau le ausoe i le suafo lo tātou ali o Yesu, tau te wawae ese i uso uma o ea mio whaapio pio. Whai pefitu a wawa o tau i loa lava, e tatau ona o tau whaa o au mai a te i mātou, a wasa mātou lea mio whaapio pio, ona yate o tau. Pa i fui laro whai pe se fulu male whaa, pe a whai e le ngā wai se tasi i la mātou upu i le nei tusi, ia whaailonga ina lea tangata, aua fo'i tau te whea wai maia, ina ia maa siasi ai o ia.
O a tatou whaalongolongo I whaitawina o whai upu ia, tatou te ilo le lei lava, le malosi po o le tāhua, e whaatāhua e le apostolo, le whaatonunga, I le tatau o na vavae ese o le tangata whaatuatua, mai le soifuanga lea, o loo au mai e ia a, le soifuanga lea o le a mio whaatasi, mga luenga lea o ngā, o le pou liuli. E mau whai tātou le mua granito, isi upua Paulo. Mua granito on tāpu e 5, alona whai upua e 2, sfulu ma le sfulu ma tasi. Wha mai upua Paulo I lana tusi a granito, o au tusi atu ia te o tau. Wha mai I lau tusi aua tau te whewai, ma e whaita anga. A tātou waba ai whai lalo whai pua suma tasi, au le nei, o au tusi atu ia te o tau. Ai se tasi ua tau husoina ai whaita anga pe mata pea pe ifo I tupua pe anga tele pe o nā pe whaamea aua lava ne I tau whewai aua fo I tau te a ai whaatasi ma le o whaapea pe o whai upui o te whia au mai e tau momoli atuai le ata o le malosi anga o le whaatonunga leo lo tu mai e le apostolo ile taiao le nei. Maua mai le manatu a. When we look at verse 11, the first part of Paul's part of his letter that we want to talk about in the sermon today is he gives a clear command. And it says there, have no fellowship with the unfruitful works of darkness. When we look at those words, it says, have no fellowship. Do not partake. Do not participate. One who is walking in light must not partake. It's quite clear. It's a command. When we look at an example in the book of 2 Thessalonians, chapter 3, verse 6, he says here to the brethren in Thessalonica, he says, withdraw from every brother who walks disorderly and not according to the tradition which he has received from us. Down in verse 14 it says, if anyone does not obey our word in this epistle, note that person and do not keep company. So we see there that the words that the apostle is using is to withdraw from one who is in the darkness. It says, do not keep company. Very, very clear. The command and the word of the Lord for us today is absolutely clear that one who claims to be a believer must walk in light. Last week we heard that there is a contrast between darkness and light, and today there's a command. Do not participate. Have no fellowship. Paul is absolutely clear. Amen. For mai le whai unga whai upu nā tātou le tai hale nei. For mai le whai upu e se pūma le o I le leina nāna tātou whai tawina. For mai awa fo I tau te a mio whaatasi. Ma ngā luenga lea ngā ane pōriuri. O a ngā luenga ia. Ale na tusi atu ai pōru na tāu koe whā, ma na tāu koe lima. Nāna ma tāu koe whā. For mai le whai upu e lusu ma le walu. Aua le ngā oi. For mai le whai upu e tolu sumatasi. Ia te ama o tau upu wha fiu fiu uma. Le lotoa, ma le hita, ma le leotele, ma le upuleanga, a toa ma le loto leanga o malava. Wa ai fo lalo na tāu poe 5, whai poe tolu, a o le whaita anga, ma mea leanga uma, ma le manu, aua nei ta ua lava yate o tau. So a tātou wawa ai, o le au mai ai le apostolo, o winga uma ia, e le tatau o na winga pe a mio iai, le tangata whātua. Praise the Lord. Le whātonua. Peo le upu whātonua le apostolo. O lo au mai I lana tusinga. Le lai whai mai e fo I la le Roma. Sfuma tolu. Whai upu e sfuma le lua. Suma tolu. La whai tawina whai upu e suma tolu. Ia tātou sava vali ma le matango fie. E tusa I le au. Aua le poula ma le ona. Aua le whaita anga ma le mata aitu. Aua le whenei sai ma le mataua. So a tātou whaalongolongo I upu ale apostolo, e manino lana upu, e pe e maa losi fo I lana tala noa, aisea, a wai ta tau ona pa ia I tātou, a wao le atua o ia lava e pa ia.
Whai ua ta ua I tātou o e savavali I le malamalama. E ta tau ona e se le savali a tangata Kirisiano. Ma le tangata o le lalolani. Tēnō teimi wa tātou wa aia iona pō nei. E te lei lore e se sengo le tangata lotu. Tangata whameo ia Kirisiano. Ma le tangata o le lalolani. Unfortunately, what we see today is that there is, you see in the world that we live in today, there is no difference. There is no longer any contrast. There is this big grey area where so-called believers are calling themselves Christians, and yet they do exactly the same as a non-believer. The end of that verse that we read today, or the end of that line that we read today, Paul says, have no fellowship with the unfruitful works of darkness. What are the unfruitful works of darkness? He's been giving us the list throughout the whole chapter 4 and chapter 5. If we look at chapter 4 and verse 27, he says there, let him who stole steal no longer. Don't steal anymore. In verse 31 it says, let all bitterness, wrath, anger, clamour, evil speaking be put away. Another list in chapter 5 verse 3, fornication, uncleanness, covetousness, let it not even be named among you as is fitting for saints. Brothers and sisters, saints, this morning there is a command. If we are Christians, we are to walk in light. There is a contrast between dark and light. We must have characteristics of the fruits of the Spirit. And third of all, there is a command. What is the command? That we have no fellowship with those who, it says there that we have no fellowship with the unfruitful works of darkness. Amen. Manatu mo moana na, manatu e lua, e maua whai poe se fulu ma le tasi, anga ele se fulu ma le tolu. Tato whai tafa atasi mai wha mole manatu e lua. Amata mai whai unga whai poe suma tasi, aele lei, ia. Aele lei ona oto wa o a iatu. A wa o mea ua whaia whaalilo lilo e ila ato. Ua mata ngā lava ona tau tala iai. A o mea uma lava ua awa ina. Ua whaalia mai ia I le malamalama. A wa o mea uma e whaalia. O le malamalama lea. I'll just read those 3 verses for us. End of 11 reads, but rather expose them. For it is shameful even to speak of those things which are done by them in secret. But all things that are exposed are made manifest by the light. For whatever makes manifest is light. O lo tatou talatala noa I le savali po le a mio e tatau o na mio ai le tangata whaatuatua. Leo lo tatou talatala noa I le ola I le malamalama. E pe se I o le manatu mo le tai ale nei o le whatonunga. E malosi le leo o le apostolo. O lo malosi mai fo I le fina ngalo o le atua. I le awala e tatau o na ola I le tangata Kirisiano. A haina lua, tātou te maua I le manatu whaapea o le whiau. The second part that we wanted to look at today, the first part that we looked at this morning, is that if you are claiming to be a Christian, if we are all believers in this room, and I say amen to that. Amen. Therefore, we must all walk in light. And I say amen to that. Amen. Praise the Lord. Amen. But then we must also consider what is the command that we don't participate, that we must not partake in the unfruitful works of the darkness. But the third part, or the fourth part in this series, is that there is a commission. You have a duty. O lo o iai se whiau, po o se matawhai yoi a le tangata, wa ta ua o le Kirisiano, po le tangata e savali I le malamalama, e iai lau matawhai yoi. O lo o iai le whiau, o lo o iate oi. Whape whiona tatu I loa, fa mai lea o inga o le tatu mata apule tai au le nei, fa mai le whaiposuma tasi, ai le lei ona o tō wa o ai atu. O le upu lea o te fia whaamama whaina, o le a o ai atu.
o le ao I atu, o loo iai le manatu whaapea, ina ia whaapea o na whaatonu pe whaasao se mea ua se. Po se upu whaatonu I se anga sala o loo eva ai atu iai. Ai me se lawe te tongo le tino o Keriso. Mana tua o loo tala noa Paulo ile au whaatuatua. O le upu lea o lo au mai ai ata I tātou ina ia mawhai ona e mana tua a whai o wau le Kerisiano a whai o wau lo savali le malamalama o iai lo matawhai oi o lea o wa I atu. Telo tātou at e iai teimi e avea ila tātou wa mio. E iai le teimi e avea ila tātou wa mio ma awala e mawhai e ona whaatino lau talitonunga. O le winga lau whamtalanga e iai teimi e tele awai I se mea ona e tele talitonu I se vaenga o lo whaapea ona whaatino ina. Pe te vaai atu foi ia e le whetaui maa u le vaenga lea ia ona o le awai lea e iai a mionga le tangata Kerisiano e mawhai ai ona moli mawatu I le nalolangi e ese le tangata lea. Tau mau mele manatu. E iai taimi e mawhai ai ona e whaatino ina ia e tū I lau talitonunga o oe o le Kerisiano. A le upu lea hao I atu, o le upu lea e avea ngai I le upu tau tala. E le ngata I lau ngā mio whaatino ina ia e tū, ma e alu ese, ma e vavai ese, ma e tū mo le mea moni, ma lau talitonunga. A le upu lea hao I atu e whaapitoa I le upu whai atu. E whaapitoa I lau upu tau tala. E iai le teimi I lau soifuanga Kerisiano, e tatau ai ona e whai atu. E tatau ai ona alu atu lea o inga ai lau mutu. Amen. Maua mai lea ngango le apostolo po le upo le atua le tai au le ni. Fa mai le whai unga le whai upu, fa mai ai le lei ona outou wao wai atu. Ai sea, fa mai whai pasuma le lua, a wā o mea ua whaia whaalilo lilo e ilatou, ua mata ngā lava ona tau talatala iai. E iai anga sala e le mawhai ona tātou tau talatala ai, ona o le mātu ia. Ona o le tele, o le anga sala, ma le pouliuli, o loo whaapea ona iai, le lalolangi. Longo fia le tangata Kerisiano. E iela le taimi e te tūla, iai mai anu ese. Ai uso matua whawhine, o le upo le atua le tai au le nei, e iei le taimi e te tauai ona e tautala. E iei le taimi e te tauai ona e whaailoa le mea moni, o le upu moni. Amen? E leo le mea moni o lo manatu, a le mea moni o le fina ngalo o le atua, o le a le mea moni o lo fina ngalo le atua iai. Le lua Timoteo, ta koe whawhai koe lua, whapea I upua Paulo ia Timoteo, ia e whaatonu atu, ia e aoa I atu, ia e apoa I atu, ma ia e wha malosi. Ai aile noto o Paulo I le whaiwhi au lea o Timoteo, o lona nganga atua, Timoteo, ia e sauni, teimi e taunga le muai, ma teimi e le taunga le muai. Ai ia e sauni foi, e aoa, ia e sauni e whaatonu, ia e sauni e apoa ai, o lea, o le upu tautala. Praise the Lord. Saints, believers, this morning when we look at verse 11, from the verse 11b it says, but rather expose them. When we look at the word expose, it seems really harsh. But the meaning of the word expose is to reproof. It's to correct. It's to convict one of sin. If we are believers and we say we walk in light, yes, we must not partake. We must not participate. And at times, as a believer, you will stand up and you will remove yourself. Your actions will speak. And people of the world will say, oh yeah, that person is different. That young lady's different. That Christian, I know he's a Christian. And our actions, we let our actions speak of our own convictions and our values. But the word here says to expose. The meaning of this word here is to actually, what do you stand for and what do you speak for? And in correction, Paul gives us an idea when he talks to Timothy.
And he says to Timothy in chapter 4, verse 2, he says, Timothy, preach the word, be ready in season and out of season, convince, rebuke, exhort with all long suffering and teaching. What I want to highlight here is that our commission is what do we stand for, not only in our action, but in what we say. Are you ready to stand for truth? Are you ready to speak truth? Praise the Lord. Are we ready to have a conversation about truth? Because that's what walking in light is all about. Not only in our actions we separate ourselves and not partake and not participate, but as believers we're challenged to actually say something. We're challenged to actually ask questions or convict someone of the wrong that they are in. Tele o te mea whapena no whapea tangata, oh yeah, we are, yeah, whaiara mea nei manatu, yei. Ai usu matu whawhine, o le lui tau mo le tangata savali i le malamalama. O le tangata e a mio, i le a mio le tangata whaatuatua. O lo au mai le apostolo le tai aole ni, e le lei o na tātou wa o a inatu. Mai le nganga lea le nganga o lea lofa. E mawhai ana o a i tātou pe tala noa, pe whaiatu, pe fesosoani, pe whaatonu, pe a o apoapoai. Upu umai o lo au mai le upu le atua, ina ia mawhai o na whaola ina se tangata. Lawe ina se tangata. I loa le tangata. Na lefa mai whai pua suma le lua, o mea uma ua whai a whaadilirilo i lato, ua matanga lava, ona tau talatala i ai. O lo au mai e fo ise whaataita inga Yesu i le mātai o, tau pe suma valu, whai pe suma lima o suma fitu. A tātou wāwa ai le whina ngalo o le ali i whaola i tutono le kālesia, a whai o iai le angasala, na au mai e Yesu le whaatatianga, i le awala e au ona tala noa inga i se mataupu. Matai suma valu, whai pe suma lima, a whai anga le anga mailo uso i ate oe, ia e alu ma o ai i ate ia tau lava o lua maia. A whai e whaalongo mai oe i ate oe, ua e maua lo uso. Suma leono, ai a whai e le whaalongo mai o ia, lua te oma se tasi, po se to o lua, ina ia wha maoni ai upu uma i le mau ale to o lua, po le to tolu. Tolu, sufitu, a le whaalongo lava o ia te ila ua, ia e ta watu i le e kālesia, pe a whai e le whaalongo lava o ia i le e kālesia, ia a vea o ia te oe, ia pei o le whaapau-pau, po o le te lona. So e o ia Yesu na au mai Yesu le ata e mawhai ai ona ngalulue le e kālesia, ina ia oa ina se mata upu o le tangata uanga sala. Mua, mawhai o na alua o i le tangata, mātala noa, a whai e mālo mai, pe manu mālo le anganga o maua lo uso, a whai le ai, e mawhai o na māo to o lua, me se tasi ina ia wha maunia le mau, a whai le ai, o na au mai leo na mta upu i tonu o le e kālesia. A tātou wāwa ai i porkalami unga le atua, e wha manatu mai ati i tātou pe wha maunia, o lo iai le whe au, e ta tau na tū wai le tangata ua vea ma tangata wha tua. It's quite a challenge, isn't it? Amen. That as a believer, we have a commission, we have a job. Yes, to continue to evangelize, share the gospel, but to speak the truth. Amen. Praise the Lord. Amen. Jesus gives us a framework in the book of Matthew. In the book of Matthew, we see in verse 15 that if there is a disagreement or if there is sin in amongst the brethren, verse 15 tells us that if your brother sins against you, go and tell him his fault between you and him alone. Then verse 16 says, but if he will not hear, take with you one or more, that by mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. If it doesn't happen there, the rest of Jesus' framework goes to verse 17 and it says, if he refuses to hear the 2 or the 3, it says, tell it to the church. Amen. But if he refuses even to hear the church, then it says, let him be to you like a heathen and a tax collector, ultimately removing him from the brethren. So, a tātou wāwa ai, olo iei le whi au, e iei le whi au, e iei le matawha ioi, ale
tangata whaatuatua, po le tangata o loo savali I le malamalama. Whamai whai koe se furuma le tolu. A o mea o malawa o wawa ina, ua whaalia maia I le malamalama. A wa o mea uma ua whaalia, ole malamalama lea. A ole atu lai le tangata o lo savali le malamalama I le mea moni. E mawhai ona ia hao a iatu, pe apopo a iatu, pe talano atu, ina ia wha malamalama ina pe, ina ia wha manino ina le angasala, ma ia toi fo'i le tangata angasala, I le atua, I le sala mo. Ai o le fesili, e wha pe whea o na oa ina le tangata. O lo au mai ele manatu I le whai pesuma tolu, o mea malawa ua oa ina, ua whaalia mai ia I le malama lama. O le fisosoani mo le au soltare nei, o le ale malama lama, o le malama lama, o le upua le atua. Amen? E nai le mawhai le malosi o le tangata. Na o le tangata kirisiano, o lo avea le upua le atua, mana taitai. O le tangata o lo whaapeona whaatumuina o ia, I le afionga pa ia a le atua. Whamai le tusi e whata oto, a lonam ta koe ono, whaipoe lua sumatolu, a wā o le poloa inga o le sulu lea. Whamai ma le upua e aoa o atu, o le malamalama lea. O aoa inga fo I aoa o inai, o le ala, o le ola lea. Praise the Lord. Ma nei e o upua le atua. Whamai le tusi lea le poto, whamai o le poloa inga, o le sulu. Praise the Lord. O le fionga pa ia le atua, o le malamalama lea. Whamai, ma le upu e aoa o atu. Oe lea o le tangata o lo savali le malamalama. A e aoa I atu. A e tautala atu I le whaamaoni o le upu le atua. Whamai, ma le upu e aoa o atu, o le malamalama lea. Le na tatu whaamolonga e nga po a. E le mawhai e le maalosi o le pongisa, o na tineia le malamalama. Tu salama po le ale te lea le pongisa, ai a susulu se vavai titi. E le peti ai le pongisa. Tu salama po le ale titi o le mumu o le vavai. Ai malamalama umaya le pongisa. O le tatu mta upu le tai au le ne, e iei le whiau. E iei lau matafa ioi. O le alea, o le hawa I atu. I lea, I le upu. Le whamei le salamo se lau sfulu ma le iwa, whai po se lau tolu sfulu. O le whaalia mai o awa fionga, e whaa ma lama lama I nai. Praise the Lord. O la fionga a le atua, o le upu a le atua, e o mai ai le ma lama lama. E le ai lava se isi awala. Praise God. When we look at the ending of verse 13 that we've read today, it says there, but all things that are exposed are made manifest by light. When we talk about light here, in the context of light, we're talking about the Word. It says there in Proverbs 6, verse 23, for the commandment is a lamp. It says, and the law a light. Reproofs of instructions are the way of life. From your true heart as a believer, when you speak in love to one another and you correct or you convict someone of their sin, it's out of love, but it's also out of the fountain of the Word, because the Word is light. Amen? Amen. That's pretty cool now. Amen. Praise the Lord for His Word. So, o le tai ale nei lo tatou vavai le upu malosi whamai o le whaatonunga. A le manatu lona lua po le mabainga lona wha o le tatou series there whamai o le whiau. E iei le whiau o lo ia te oe. Yes, e mawhai o le whaatinoina lo tūlai mo le whaamaoni o le upu o le atua a iei lau matawhai oi I lau upu e tautala atu. Amen? Vaenga mulmuli o le maua, o lo maua e le whai upu e sifo ma le wha. Tatou whai tau mai wha atasi wha mulmuli. Whai upu sifo ma le wha o le tatou tusi whai tau. Ia. I'll read in English. Therefore he says, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light.
O lo tatou talatala noa e iele tatou matafa ioi, o lo tatou talatala noa o I tatou o e ola I le malamalama. Le lau tatou iloa I iele e senga, o le poliuli ma le malamalama. E iai o tatou winga tautaua, pe iei characteristics o le tangata, e fua mai ai, ia mai loa ai leo langa tupu pea. O tatou iloa foi, e iei le whatonunga, aua, aua to te a mio whatasi, ma mea lea o ngā, o le poliuli. Le foi lau tatou iloa, o le tangata e savali le malamalama, e iei lau mutafa ioi, e iei lau fe au, e iei le te mia te hao wa ia tuwai, ina ia, la vea ina mailo uso, ina ia whaora ina se anganga, ina ia alu ese mai, tatou a inga mau tatou whanau mai le anasala. Mai le mulimuli, e iei le vala au lia. O le vaenga lea, o lo au maia I le upua le apostolo, I se mauna ia si itia mai le tusia Isaia. Fa mai upo le fai upasuma fa, o le mea lea ua fai mai ai, hala ia oe e moena, ma e tū lai mai I e uoti, ona fa a malamalama ina mai lea o ke riso yate oe. O le vala au lia, le vala au lia I lea, o le vala au alofa, o le vala au o le whaonatanga. O lo tana noa paulo I le au Kirisiano, o ea lo Savavali, auso, tua whawhine, ainga, Samoa, Savali I le malamalama, aua tau te a mio whaatasi mai leo I le poliuli, ai whaingo le tatou mata upu I le tai au le nei, I le vala au alofa lea, le vala au lea, e le suia. Le vala au le whamai, hala ia o e moena ma e tū lai mai e uoti. Whapewhea, ai se ame mea uoti ai. E oti le tangata ona le anga sala. E oti le tangata ona o lo o lei loa I le pouliuli o le lalolangi. E oti le tangata ona e au noa o ia ma le atua. O le ale vala au lea lo vala au ai, Paulo I ila na tusi. O le vala au ina ia talia pe liu ese mai le ala leanga, ai toi foi I le li. Tatou te maua le manatu lea, pe a tatou sue I le Isaia, I le mea na tuu mai ai e, pe na tusi mai ai e Paulo le mau lea. Isaia ono na tāko e ono sfulu, fai upu mua mua. Fa mai upu le perafeta le whenenga tuai, tū la ia, I nā malamalama ia, a wā ua o mai lo malamalama, ua alua e foi le pupula o Iova I yo lunga. Pe a tatou vava ai le tusia Isaia, fa mai tula ia, I nā malamalama ia, a wā ua o mai lo malamalama, ua alua e foi le pupula o Iova I yo lunga. Ai sau I le tusi a Paulo I Efeso, fa mai le maua Paulo, ala ia oe na moena ma e tula I mai ia woti, ona faa malamalama mai lea o ke riso yate oe. A tatova aile tusia Isaia o le pupula o Iova. A tatova aile tusia Efeso o le malamalama ia o ke riso. O ke riso na faa taunu uina uma iai fuafuanga o le atua pa ia. Amen. When we see the Old Testament, and Paul quotes, he often quotes from the Old Testament, but this is particularly special because here we see the fulfillment of Old Testament. In Isaiah 60 verse 1, we see there that Isaiah the prophet writes, "Arise, shine, for your light has come." Speaking about the light of Israel. And it says, "And the glory of the Lord is risen upon you." But when Paul writes and quotes that verse in Ephesians, he says, "Therefore, awake, you who sleep, arise from the dead, and Christ will give you light." Back in Isaiah chapter 60, we see that, "For the glory of the Lord is risen upon you." And we see in the book of Ephesians that it's Christ who is the fulfillment of the glory of the Lord. It is Christ who is our light. What is the call here? Paul is calling, he is inviting the dead in their sin.
the dead in their trespasses, the lost, to turn away from their sin and turn back to God. That's the call. Praise the Lord. That we as believers, we walk in light. But the invitation has not changed. That Christ is the fulfillment of the glory of God that Isaiah talks about. That He is our light. Vi le tua. Ele suia le vala aulea usuma tua whawhine. O le vala aulea o lo tu mau bea le marosi ana. Le vala aulea whai mai e Isaia au lona tā koe 5:5. Whai poe ono man whai poe fitu. Whai mai ia o tau sa ili ia Iova manu o mawhai o na maua o ia. Whai mai ia o tau vala au ia te ia manu o lata mai o ia. Ia la foai e le wa mioleanga lona ala ma le tangata na sala. Ia la foai e ia o na manatu. A ia fo'i mai ia Iova o na lofa mai lea o ia ia te ia. Ia fo'i mai i la lota tauatua a wā nate matu wā wha mangaloina. E nei suia le vala au. Praise the Lord. A o tautala mai ai le apostolo o Paulo i le tai au le nei ia te i tātou o ea o savali i le malamalama. E nei suia le vala au. Ala ia a. Tātou wha malolosi i ne ia tātou tau atu pēr. I so o se tasi. A whai o tangata i te tono o tātou ainga. A whai o tangata i Samoa. A whai o tangata o lo tātou o lo whalwhanga renga. E au pēr ona tātou whaailoa atu. Pēr na tala noa mai i seia. Sa ili manua ma whai o na maua o ia. Whai pui fitu i a la foai e le wā mioleanga lona ala. Ma le tangata ngā sala i a la foai e ia ona manatu. A ia fo'i mai ia Iova. Whai wina ele tātou mata upu i le nei tai au. E le isui a le vala au a. Le vala au lia. Le vala au alofa. Le vala au lea. Ina ia talia le whaaulatanga. Ina ia li liu ese mai le ala leanga. A ia toi li liu atu i le atua. Today, as we finish up and as we look at this final verse for the day, and for this chapter, in verse 14, Paul writes to the brethren and he says, therefore, he says, so after going through all of the walking in the light section, right? That there is a contrast, that there is, you must bear fruit, that there are characteristics, that there is a command to not participate, to not partake, that there is a commission, that we do have a job, we do have a role to stand and to speak for truth. But he finishes off in verse 14 and he says, therefore, he says, awake, you who sleep, arise from the dead. Who's asleep? Who's dead? It's those who are lost. What's our job? Our job is to continue to shine the light, yeah? To share the gospel. To continue to stand the truth. To continue to speak truth. Amen? It says, and Christ will give you light. That call has not changed. In Isaiah 55, and I just want to finish off with that verse 6 and 7 in Isaiah 55. It reads, seek the Lord while he may be found. Call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy on him, and to our God, for he will abundantly pardon. Usuma tu whawhine, o le savali i le malamalama, o tātou whalamono, o e 5 nei vaenga na tātou tilo ia I mua, o le esenga. O le esenga o le pouliuli ma le malamalama. Lua, e iei winga tu mau o le tangata e savali I le malamalama. Fua e tolu ia na tātou matamatai, o le anga le lei umalava, o le ami o tonu, o le whaamaoni. Ina ia tātou sue foi, po le ale mea e fia I ai le ali. Le vaenga lea o le tangata e tupu, le soifuanga whaaleanganga, lo soifua whaatuatua, o le soifuanga e tupu pea. Tolu, na tātou tilo I le awa mai le upo le atua ia te I tātou, I le whaatonunga. O le tangata e savali le malamalama, e lea mio whaatasi, ma mionga lea o ngā ole ponu sa.
Wha, e iei le whiau. E iei le whiau o lo i ate oi. E iei le whiau mawhai ei ona e a o a i atu. Tele o anga sala wha whamei o anga sala wha lilo lilo wa mata ngai le mawhai ona tatou tala iai. Ai whamei o le malamalama o le upu o le atua e mawhai ei ona tatou a i atu, a o i atu, whaatonu atu. Maluna lima, le vala au lia, le vala au, e le isuia le vala au. Ina ia ala mai lātou e o momoe, ina ia tūlai mai lātou o e woti. O le ano na winga, ina ia li liu ese le tangatanga sala mai ona ala leanga, ai li liu watu I le atu. From verses 8 through to 14, there's two-part series of this sermon. We looked at living in light. 5 parts that we looked at. Number 1, that there is a contrast between darkness and light. We are no longer children of the darkness, that we are now contributors to the light. 2, that we must also have characteristics. And our characteristics are the fruit of the Spirit. Number 1, all goodness. Number 2, righteousness between us and God. And 3, truth. Because truth, you know yourself best. It's our integrity in the way that we walk or live in light. Third part that we looked at is there is a command, a strong command, praise the Lord, to not live in the way that the world lives. Don't take part. 4, there is a commission. You've got something to say. What do you have to say when we stand on truth? When you convict, when you reproof, when you correct in love. And fifth of all, the call has not changed. The call out, the invitation, that has not changed. Jesus still saves. And our jobs as Christians, our job as those who walk in light, is to continue to take charge and call people to turn away from sin and turn and put their trust in Jesus Christ. Whai pule whai winei tātou. Io tau sa ili ia io wa manu o mawhai o na maua o ia. Ia la fuai e le wa mio leanga no nala. Ma ia fo'i mai ia ioga. O na lofa mai lea o ia ia te ia. Ia fo'i mai I lo tātou o tua. Awa na te matua whaamanga nuina. Just a summary of these 2 verses, Isaiah 55, 6 and 7. Seek the Lord while he may be found. Let the wicked forsake his way. Let him turn to the Lord, and he will have mercy on him. And to our God, for he will abundantly pardon. Amen. Tato tūlai mai, e ni tai au. Tato talo whaatasi, maua le nea wanoa tato talo ai. Au e whaanongolongo I le upo le atua le ni tai au. Tu atu ia te ia lo loto, o mana onga, lau savali. Ina ia whapea ona e savali oe le uso, le tuafafine, I le malamalama, ma e ola I le malamalama, e tusa, maana, fionga pa ia o tātou whaanongolongo I ai. Whaawao mai upu nei, whai lava mau te talo I le ni tai au. Whaftai tele te mā, lau upu, o whaalongo, lea li e au ngā moa. Ina ia o iloa, o savali, o wola, I le malamalama, I lo whaamanatu mai, le whaatonunga, ina ia aua, o wola, ma e a mio I le pouliuli, ina ia whaapea ona o manatua, le wheau, e tatau, ona o tūwai. E au fo'i ina ia o, I loa, e le isuia, le vala aua lofa. Le ia whaapea, ona o tū mau, I le tala lele, ma le tau atu, o le whaolatanga, Ia Yesu Keriso. Taita mā, le avanoa maurunga, ua o tū atu ai, I o luma, le anganga, whaamaulalo, lo wola, a
atoa, atoa, ne nei mo oe. nei mo, Vi oe, vi oe, nei maso uma, nei maso uma, e o le whawawau, o le whawawau, whawawau lana. whawawau. Amen ma amen. Amen. Thank you, Lord. We praise you. Thank you for your word. Thank you that your word continues to challenge us, convict us in our walk in light. Thank Lord, you, and we Jesus. pray that you will continue to move in the hearts of your people this morning, and you continue to convict their spirit and their hearts to turn away from a life of sin and turn to you, our one true God. We pray these things in the wonderful name of Jesus Christ. Amen and amen. Yeah, tatua lalo mai lalo, whamini e tele le atua, ono Yesu. Amen.